Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukelo wetindzaba telulwimi lwesiSwati la ku SABC. Sitetfula bukhoma eAuckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Nati lethamba yembili lomuhla. It is correct that when such situations happen, we need to collectively think on the best way forward. Ingabe kuhlehliswa kweluphakelo timali kusho ukuthini ngebudlelwane betinhlangano lwetingaphansi kwahulumende welubumbano wavelonke. We need to speak to the US in the interest of people in this country, and it is AGOA and PEPFAR. I-AfriForum ihlela kuvakashela leMelika kungaloku ngenhlonso yekutakula i-AGOA. Ingabe kuhlehliswa kweluphakelo timali kusho ukuthini ngebudlelwane betinhlangano lwetingaphansi kwahulumende welubumbano wavelonke. Kulandzela kuhlehliswa kwalo itolo. Kunalabanye ke labasola lo hulumende ngekungadindi. Kanzi labanye bawushayela lihlombe bathi kuhlehliswa kwalo ngenhloso yekhulumisana kuboniswane ngolokukhombisa ebuqotho. Lolu bokulenzele kuweliphakelo timali lekucala ngaphansi kwahulumende welubumbano wavelonke. Kepha kungaboni ngaso linye kulaba semagunyeni ikholele ekutheni uhlehliso lokuyinve ekucala emlandweni wakuleli. That is unprecedented, but I do think it is correct that when such situations happen, we need to collectively think on the best way forward. Ukuthi kusesikhathi lesithe ngaphambi kokuthi kumenyethelwe lokuhlehliswa kwalolu phakelo timali. I think that much can be conceded by all sides, and that's largely due to the fact that the postponement of the budget speech came right at the very last minute. Government, we must expect a lot of unprecedented things because everybody's trying to come together and figure it out. Cala phansi loluphakelo timali sikhomba ukuthi inzani vele inyende yasebenza kuleli. Kunalabanye labathi lokho kutawuvulela inkundla abasopolitiki ukuthi batfule indvu yokufundisana ngayo. And it says some bad things. So the good things is that, you know, we have a government that isn't going to just move on and have business as usual. We have a government that will stop and will suspend things if needed. Uthi lokuhlehliswa kwaloluphakelo timali kuyinvo lenhle kuphindze kube yinvo lembi ngalolunye lihlangothi. Uthi lokwendekile kutawugcinisa kusebenza kwalohulumende welubumbano wavelonke. Uthi kepha lohulumende kufuthi enyuse emasokisi akusombulule tinkinga letihlaselile live bavumelane ngavilinye kwetinqumo labathathako letawuthuthukisa live. Wende libede lokuthi kube nokuthula abasopolitiki bathole isisombululo. I-AfriForum ihlela kuvakashela leMelika kungaloku ngenhlonso yekutakula i-AGOA. Sikhulu sayo lesetulu Gali Grill ukhulume ne-SABC ngeludzaba lwekubiselwa kwemhlaba kubanikati bemdzabo. Umthetho webhela kanye neluswinyo lwekumiswa kwemnikelo lobuya eMelika wekulwisana nekubhebhetheka kwe-HIV and AIDS ngenxa yokuthi ke mengameli weleMelika Donald Trump unikwe imininingwane lengesiyo yemithetho yakuleli. I-AfriForum ingundzabamlonyeni kamuva iphindze ithulane kucewa kulandzela timiso tayo endzabeni yekubuyiselwa kwemhlaba kubanikati bawo bemdzabo. Lokho kuhwele kutheni mengameli weleMelika Donald Trump akhiphe umyalo wokumisa lusito lwetimali olutakuleli lebekakususela ekutheni uhulumende wakuleli uthatha ngendluzula umhlaba wabantu abamhlophe. Kanti ke lokho akusilo liqiniso. I-AfriForum ke itawubhekisa emabombo kuleMelika kuyewetama kutakula sivumelwano se-AGOA ngekusho kwayo. Lokumiswa kwelusito lutakuleli kukhinyabeta lohlelo lokulwisana ne-HIV ne-AIDS nga-20 wema%. To the US in the interest of people in this country, and it is AGOA and PEPFAR. We know PEPFAR assists people with HIV/AIDS. We know AGOA has a huge effect not only on the farming communities or benefit also to factories, factory workers. Umengameli weMelika Donald Trump uqinisile ukuthathwa kwemhlaba kuleli. Letindzaba letingekho letitsinza kuthathwa kwemhlaba kuhwele kutheni Trump afaka luswinyo lwekunganikelelwa kwaleli imali kude kuphothulwe luphenyo. We are seeing land grabs. We see people calling by people in Bloemfontein. There's an example where that was instigated by ANC councillors. But is that state-sponsored? Indirectly, in the sense that the state
the state makes it easier in terms of legislation. Abuta ngephimiselo ta Elon Musk ukuthi bana bamhlophe kuleli babulawa ngesihluna labanye bathithe abaphathwa ngendlela efanele Krill ubeke ngalendlela. Genocide, but it is a serious violation of human rights. You have people singing kill the boer, kill the farmer. Krill uphinze bangeda ukuthi AfriForum ayihambisana naloko lokubekwa ngoTrump etafuleni. Takhamuti tasenkomazi eMpumalanga tishucele emahhovisini ka-Eskom kwetama kulisana nekucinywa kwagesi ngenhlonso yokulawula kwesindwa kwetiphehli tawo. Kusolwa ukuthi lenkampani lephehla gesi icima gesi emahora lamane njalo ngelanga cishe-ke kumiphakathi lengama-55 enkomazi. Sekunezinkulumo tekuthi lokucinywa kwalo gesi kubanga ukuthi kwanze ubugebengu. I-ANC kanye nemadlela ndzawonye ayo bashucele kanye naletakhamuti. Umshuco wekulisana nekucinywa kwagesi ngenhloso yokulawula kusindwa kwetiphehli tawo. Takhamuti tithi lokucinywa kwagesi kutayintingcinamba letinye letifaka ekhatsi kwanza kwebugebengu. Iyasihlukumeta kakhulu i-load reduction because ke bantu uma baya emisebenzini baphume ekuseni bathikabetwa digebengu babanjwa digebengu. Masigibela amabhasi uthola ufuna ugibele ebhasi ekuseni ngoba vele ufuna ukujaha ukuya emsebenzini kubunyama uhamba njani uthola sowuhlangana netigebengu sebagebengu. Kuncishiswa kwabiwa kwagesi ngalolu hlobo kwentelwa kusitwa kwekuthi kungamoshakali lokunyendi kanzi ke nekwabiwa kwawo kukhinyabeta igridi. Kamuva nje indvuna yagesi Khosiyenzo Ramahopa uvele kulukhomishana amalungelo eluntu ngalo ludzaba lokuhambisa igesi ngenhloso yokulawula. 1 million people, customers are bypassing. So these are people who are consuming illegally. They have never purchased electricity, a unit of electricity in the past 12 months, and yet they are consuming, costing Eskom upwards of 3 billion rands per month. Takhamuti tasenkomazi tendela ubite ku Eskom ukuthi akusuhlupheka labawuthenga kogesi. Sithi asali ukuthi bakhona abantu bakithi laba bridgile mamitha kodwa Eskom angasebenzisi kutreata wonke lo muntu ngendlela lefanako ngoba khona laba bhadala kahle igezi yabo. Lenkampani lephehla gesi ihamba ihlola emamitha kumasipala labahlukahlukene. Eskom unikwe emalanga la14 ukuthi amise kuhambisa gesi ngenhloso yokulawula kusindwa kwetiphehli enkomazi. Letinye masibuya etitolo. Emasotsha lamathathu esifundeni se-Free State lashone e-DRC anconyelwe kutinikela ngalabakwendeleleli. Wamukelekile mbukeli nesigabeni sesibili sithi indzaba tesiswati uma ucetha ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Tisebenti telitiko letemisebenzi yesive imigwaqo kanye nekutfutsa tisola loyinhloko yaleli tiko ngengohlakalo. Letisebenti letiyingcenye yenyunyana yenehawu tivale emahhovisi enhloko hovisi kanye nawesigodza leli tiko afuna ukuthi ke lo HOD yaqoshwe. Tithi akukhokhelwa abosonkontileka labendele leli tiko imisebenzi kanti nenzengo yemiklamo yetakhiwo ncandi ibekwe etulu ngalokwendlulele. Lenyunyana ifuna iSIU iphenye lolu dzaba ngekuphatima kweliso. Lelitsebe lethukuthela eliganeni lwabo lifuna kuqosha inhloko yaleli tiko Charles Morolo limsola ingohlakalo kuba nenzandvukati nokwecwaya tisebenzi. Lithi imiklamo yatakhiwo ncandi ibita ngalokweqile futhi ithatha isikhathi lesidze ukuthi iphotfulwe. Bathi umgwaqo R36 emkhathini kweLydenburg neSkumansdorp ngulomunye imiklamo lethethe isikhathi lesidze kanzi nabosonkontileka sola bakakhokhelwa. Inkinga lenye lenkulu la tinkinga nje tekuthi basebenta batfolile kuma benefits abo. Bathi ke lokunye kuba ngilokuthi tinkontileko leti labanato netakhiwo lababeke khona matiko atibhadaleki labanye kuba nekukhushulwa kwetimali. Lenyunyana yendelibito lokuthi kuphenyo leli tiko. Sesiyabona ukuthi letinye tinsita atifike emphakathini kusho ukuthi kunetimali letihamba tibambeke engcenye ungafiki tinsita emphakathini la sihlala khona. So sithi tilo letinjalo kufuna ukuthi kungenelele liphenye ukuthi
leti mali tishone kuphi. Nyakenye liphiko leliphenya amacala lakhetsekile lathatha impahla lilinganisela ku-52.6 million emarandi kubantu labange-22 labasolwa inkohlakalo labafake ikhatsi tiphathimandla letisithupha nalabatfola inkoneleka yetinsita tekuvikela ligciwane le-COVID-19. Umphathisi waleli tiko Thula Sizwe Dhoma uhlangane naletisebenzi nalenyunyana kepha wala waphetsa kuphawula nebetindzaba. Kubikwe tingoti letinye emigwaqeni yesifundza seMpumalanga ngenxa yetimvula letisolo tichubeke njalo nekuna. Kulimele bemelika laba-18 labe bavakashele kuleli kanye nebafundzi ngalwesithathu kanti ke babese bamikiswa etibhedlela letehlukene. Tiphathimandla tikhutsata abashayeli ukuthi bashayele ngekucophelela emigwaqweni yesifundza kulandzela timvula letichubeke nekuna umvimbi. Imigwaqo igcwele emanti leminye imoshekile losekubange tingoti. Baqinisekise ukuthi bayasikhulisa sikhala sokulandzelana kwetimoto tabo njengoba lizulu lina. Lokunye lesikubonile ukuthi kule tingoti lesitibikele tona kukhona abantwana labe ba involved labantwana besikolo labanye labayi8 balimele bayiswe esibhedlela esiduzana emveni kokuthi ikhumi lebe bahamba nayo ishayisane nemoto lapha ku N4 emkhathini kweForceman neMalahleni. Lokunye lokhona lapha ku R573 Moloto Road kube khona ibhasi le yagincika la abantwana baye balimala balimale kancane bazange balimale kakhulu kodwa ke kukhona lenye lefaka phakathi ama tourist divakashi lebe tisuka eAmerica bayiswa eKruger National Park basuka eJozi. Lokho kwendeke ukuthi 17 yalaba 18 lebe balimele bayiswe esibhedlela lesiduzana sase Belfast. Lengodi yendeke emkhathini kwe Dalstrom ne Lydenburg kumgwaqo R540. Selusenzeni lwemifula nalapho kuphasi khona tikhutsatwa ukuthi ticaphele isimo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi emave emhlaba abuke buholi be-G20 ukuthi butawucondzisa buphindze bubukane netingcinamba letibukene nemhlaba wonke jikelele. Ramaphosa uvule ngalokusemthethweni umhlangano wetindzuna letibuke tindzaba tangephandle emaveni ato ku-G20 eNasrec. I-G20 imelelwe etihambeli temhlaba letibuye emaveni ladla lizambane lampondo. Kepha-ke mapalane wembuso kule Melika Marco Rubio akakawuhambeli lo mbuthano lotawuthatha tinsuku letimbili lapho-ke kutabe kubukwa imigomo letawuholwa ngayo emave emhlaba. I-Washington DC kulo mhlangano imelwe ngulona lolisekela lemphathi wendlu yelinxusa leMelika ePitoli. This summit's location underscores the need for African voices to be heard on critical global issues like sustainable development, the digital economy, and the shift towards the green energy. It is a great opportunity, too, to promote greater collaboration between African nations and the rest of the world. But it is also a great opportunity for all of us as members of the G20 and invited countries to engage in serious dialogue. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Utemidlalo ibanjwe lomuhla eDoha kule Qatar idraw yemakota final eCAF. Emacembu akuleli ke la ingcenye yalomqhudelwane kufaka ikhathi Orlando Pirates neMamelodi Sundowns ladlala iCAF Champions League neStellenbosch lesidlala iCAF Confederations. Kubuka ke kabandi le draw sinampendulo sithole lomhlatiyi lotimele. Sikuvusela impendulo sikwamukela indzabeni tesiswati. Ngiyaphila kanjani? Stellenbosch siyaqala kufika kuma quarter final eConfederations. Ubona ngathi sitawuhamba njani sifike phi njengoba ke sibekwe neZamalek?
Akuqala mesibahalisele ukuthi bahambe befike la kuma quarter finals sibe sikhumbule ukuthi bathengisa abadlali baba baqinile kakhulu njengoDino van Rooyen noIkram Reyners Antonio van Lek kodwa bakwazile ukuthi babhekane nazo inqinamba zonke bafike kuma quarter final kodwa kuzoba nzima kakhulu ngoba manje iZamalek ama two-time champions futhi bona ama defending champions njengamanje and bane experience eningi kule CAF Confederations Cup so ngilindele ukubona yena ukuthi umqeqeshi Steve Barker ukuthi uzoyihlanganisa kanjani iqembu lakhe ukuthi liqhubeke nokudumaza abantu ukuthi bebecabanga ukuthi ngeke lizefikela and bephinde futhi bedumaza iZamalek beyikhiphe mebengakwazi ukudila nabadlali abafana no Nasiye Mansi striker no Sefedin Jaziro senamagoli amathathu CAF Confederations Cup so ngiyathemba Steve Barker uzokwazi ukuhlanganisa yena no umsekeli wakhe Evangelios Velios. Impendulo iPirates ibekwe neMC Alga, iMamelodi Sundowns ibekwe neEsperance. Ingabe ke bunganadi matima lobukene nalamaqembu? Kunzima kakhulu ngoba mawuthi ubheka wonke lamaqembu ku top 8 alikho iqembu elibelow number 3 kuma league abadlala kuwona ema country wabo. Mawuthi ubheka iMC Alga nePirates vele bona sekunesikhathi esiningi bengalwini iyona lesicoco lese CAF Champions League. iPirates yagcina ngo1995 whereas MC Alga yagcina ngo1976 so kuzoba nzima kakhulu ngoba iPirates sibonile ukuthi ikwazile ukuphuma kuma group stages ingadliwanga kodwa yathi misibhekana eleague neqembu elidlala njalo iCAF Champions League iMamelodi Sundowns yabukeka njenge team engakazi idlala iChampions League so sizobona ukuya phambili ukuthi bazokwazi ukhendlela kanjani iluzi yabo yaseleague neSundowns ukuthi bakwazi ukumelana namaqembu ase-Africa sikhumbule ukuthi Sundowns iyona esidlale ama league ama season awu 8 kulandelana uCAF Champions League bese masibheke Esperance nayo isinyama title out 3 Champions League 2011 2018 2019 ebasefomini bawo number 1 league yabo nomdlali wethu wala eSouth Africa uElias Mugwana na wenza kahle lapha Experience so ngicabanga ukuthi uzoba nayo insight yabadlali beSundowns ngoba badlala bonke esquadini kubafana but la iSikhomba Sundowns noMiguel Cardo so banayo experience eChampions League so awukwazi ukuqagela kalula kanjalo ukuthi yini ezowina noma yini ezodlula ngoba wonke amaqembu anayo experience eChampions League futhi asefomini njengamanje. Ngendlela le draw ihambe ngayo ingabe yini la ngayilinzela amaqembu akuleli? Amaqembu akuleli kumele bebonge okokuqala beyibonge bona beyishayela izandla ukuthi basebenzile kanzima bafikile ema quarter final. Yes yonke iqembu liyafisa ukuwina lesicoco lesi kodwa isona isicoco esinzima ku continent ngoba wonke amaqembu adlala le competition whether iConfederations Cup noma iChampions League bayazimisela futhi bayafuna ukudlala abantu abathenga abadlali abayiquality so ukubheka isquad seSundowns iquality abayi-8 Jayden Adams Matthias Esquivel ubuyile naye so i-depth ye-capacity ebenchini labo istorm uthi ubheka iPirates ngithanda ukuba nokhathazeka kakhulu ngoba umqeqeshi uJose Rivera usesebenzise ngicabanga ukuthi ischeme esodwa esikhathini esiningi ekusekulinde esekwenziwa abadlali abafana noThabiso Sesane noTalent Embatha belimale bephume ngama injury so ngicabanga ukuthi mele before kushawa April ekwazi ukuhlanganisa another starting 11 from ebenchini azokwazi ukubabamba ngesurprise abe MC Alger. Impendulo ngikubuka kwakho ngabe stake sibe nemidlalo emancane eCAF lapho ke kungatfolana khona emaqembu akuleli? Ngendlela kwenzeka ngawo manje singathemba kube khona ngoba mawuthi uyabheka iSundowns ibiloku ikhona iPirates nayo siyaqala yabuyela khona kuleso sikhundla ebidlala ubheka iStellenbosch naso ngoba bese ngishilo ukuthi balahlekelwa abadlali ababalekile eqenjini kodwa bafile ema quarter final ubheka iqembu elifana neSikhukhuni ubheka iqembu elifana neMaromo Gallants ubheka iqembu elifana neSuperSport amaqembu asedlalile yona iCAF Confederations Cup na neKaizer Chiefs abafikile kufinal yeCAF Champions League 2019-2020 so lokho kuyakhuthaza ukuthi uma kungenzeka konke amaqembu wasemzansi ayimisele kakhulu ethenga abadlali abayiquality kungenzeka in the future sobona amaqembu asemzansi ku final. Impendulo sibonga kakhulu isikhathi sakho. Umpendulo Sithole lo ngumhlati wetemidlalo lotimela. Kanti ke mbukeli iqhubekela embili netindzaba liyana etindzabeni letinyenti kule live kanti nemigwaqo ngalokunjalo iyashelela. Kepha lokho ke akuzivimbeli ukuthi sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi lethamba embili lethuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Rebecca siyavusana kumbukela tinzoba teswati khona ke ekhaya nembala ke ciseke liyana kulivele ningizima Africa Firecast nakulo ke lidolobha lembombela siboneke tingoti sike kwanza yela ngenla itolo namhla ke phakathi sembe sibashayeli
bayoshela ngalokukhulu ukuqophela. Sitawubaka umhlangano we-G20 namuhla kuhlele liphuma embiteni njengoba simeme bahlati bethu zabatemave ngaphandle kodwa-ke sitawubuka kubaleka kwanawo-ke umhlangano. Ngetolo kwaloko siyaza nesibalo sebafunzi amanyuvesi akuleli abahambeke bathubake kudla njengoba-ke bavelana nalabo-ke bafunzi labanethi kuledanga phambilini labangakhona ukubhalisa kufunza kunawo-ke umnyaka nosetulo. Simemeyona-ke inhlangano yabafunzi kute-ke sitawubuka sisombululo kulelo hlangothi. 6-7 siboleke indlebe emlayelo kumsakato olukwalakwala akwanza Rebecca nelithimba lakho Nzamba Malehle mbukele ekhaya. Tingawo ke tolomuhla tikhona tesindebele kusasa kanti ke tesixhosa tikhona kuyo lenkundla uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhla Nzambama ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo nibe nebusuku lobuhle. Ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihla sibona ngathi hayi ngematfuba amahle emvula lakhola khona la iningizimu live ufika khona enhlane live kanti ke inafe enhlane live esifundeni lapha eNorth West ngathi nasefe khona ku 80% kanti enkabeni live afike khona ku 60% babukele emakhaya kanti nasibukela ngeni lakusasa sabona silo abelesile njalo kanti ke leli bandi la ingena khona la enkabeni live ke ufika khona lapha eningizimu live ngathi nasefe khona ku 80% umoya ugijima ufike khona ku 30 km ngile hour cha sesishayele kahle ukuthi singadali ingodi babukele emakhaya kanti sexwayiso lesibiwe South African Weather Service sibonakala ngathi yena liyadvuma kakhulu lapha esifundeni sefu lesikhulu nato tonke babukele emakhaya letinye indzawo kanti kunemvula lematima lebonakala ko enhlane live kanti ke babukele emakhaya sexwayiso sakusasa kusho ukuthi imvula lematima suke ibelesele njalo ikakhulu lapha esifundeni sefu lesikhulu nato tonke kanti ke kufikela khona endansi eningizimu live kababukele kwenzawo lapha eCebeha babukele emakhaya kufuthumala kwelive lapha eUppington kunyukela khona lapha ku 20 Calvin ihleti khona lapha ku 18 kanti enzaweni lapha eGeorge ihleti khona ku 2021 lapha eBedford West kanti ke nasinyukela khona enhlane liphala lebabukela ihleti lapha ku 24 Musinohle khona ku 23 Pitoli lapha ihleti khona ku 17 iJohannesburg tawunyukela khona ku 15 kanti Bethlehem ihleti khona ku 13 lapha eBloemfontein lihleti khona ku 17 sehlela eNansi lapha eMpumalanga Kapa emakhanda lihleti khona lapha ku 21 Credo lihleti khona ku 19 kanti East London lihleti khona lapha ku 22 enzaweni lapha eKZN ePietermaritzburg lihleti khona lapha ku 16 Ladysmith lihleti khona ku 15 kanti eRichards Bay ihleti lapha ku 22 enzaweni lapha eThekwini lihleti khona lapha ku 23 abona emakhaya nasibukela lapha enhla enzaweni lapha eMpumalanga eMambela lihleti khona lapha ku 18 Emelo uhleti khona ku 14 kanti la enzaweni lapha eMahikeng lihleti khona lapha ku 23 sehla eNansi lapha eNtshonalanga Kabalavayishe lapha eCape Town lihleti khona lapha ku 18 usa uhleti khona ku 21 lapha eRiver State lihleti khona lapha ku 21 abona emakhaya elangeni lakusasa siyabona ukuthi kufuthumala kwelive iphakamisile letinye indzawo lapha eCredo lihleti khona lapha ku 26 Sutherland lihleti khona lapha ku 23 Calvina ahleti lapha ku 26 Appington ahleti ku 32 babukela emakhaya lashisa kuleyo ndzawo DA uhleti khona lapha ku 26 buka ngathi ngilokho ngiphathelona bukala kuhleti inhlelo nazi lako ngisalene kahle.